Nijang Karbi Anglong Lakha Sirkep Amreng constituency Kaparlo Badong polling station along pini BJP a party pen vote kerek amai pedopon. Bangso amai long local committee mate amai pu Godson terang aluhiaman pen kacetong dur. MSC Rina terang pi Karbi Anglong Tonomas Council Agustin Hanse Lipson Kramsa Jensing Teron Dorsing Kiso pendang lok binaan kitikiding tuk kacetong dur. Langsung si MSC Rina terang pi pen lam theke jai pon ke nili kitam ta ningkan kepapleng une akam do an sitame labang su kilik jong se hai un tudet benute mate hai dun chit nutang te pineng anakam ake cepatang pon lapu pusi cecak tekang lapente padong polling station arar tum do an sitame BJP party phan vote ki PJ phanta chuniri padupot lapente non ke bangji ni phai ke thom mate bosi ke cheklori phai ke thom arni ke chiri kindeng lo Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma ke banghut kacetong dum PJ phanta arang litu mihin pen chuniri pon padu Hamran pen berita pangda pon sin tiso News 24 Karbi Anglong.